O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae ao malo le soifua manuia, alo mai o tala lau Radio Samoa. I tala to mua, e iwa tau sanga o le tamaititi na la vea I le suo ana nafi a o iai le solo te te na whai ai au kilani. Le o loo whaatalo sanga I nai le tatau na whaamuta o pomu o sofai o loo ti ngai nai Gaza. Whai tau wafe I lato na iai lea te te, ma e whaape whaalua le leo na la vea le ulu o lea tamaititi le suo. Ti ngā ina manuanga ma o leana awi nātua I loa I le whalemai o tamaiti au kilani ma moe ai ana pō. Moli mau mai le soifua malolo ina I le tau nei e tusa ma reporti a le tio a New Zealand o le aua wha solo solo manuia. Ai mai leo leo ana nafi, e to atasi le tamā ua tau fia nei fe so ta I male wha o manu ai se tamaititi, ma o loo mau ai fo I reporti e iaia a fianga I le mafau o le ua tau fia. O le ana solonga manuia lava le taimi atoa o lea solo te se ia o mai ai na whaai uiu, le ana tū lai mai ai loa le vevesi I le vāo tangata na awai, ma e to alua isi tangata na ave ai fo I e leo leo ana nafi. O loo whaasolo pea so e ngā leo leo I le fasi o tia o le ulu ngā li I au kilani, le ana maa ua le tamai le aso ngafua I le whale Ellerslie, ma manu anga na tatui tu lou, ai maua le tina I le aso tofi Green Height, ma manu anga tu ngā ilo nao. E o mai lava I le whai unga le vai aso e le mapu leo leo I sa I ilinga nei, ma e to alua lea ua mō lia, e so o ta I ma le fasi o tia o Whukfu Joseph Kwok, onos fuluono tausanga, ma May Han Jong, e onos fulmalefitu tausanga. So enga nei na so e wha malosi ai fo I e leo leo whale masalo mia, ma o lea fo I wa au mai ai e leo leo ta avale e lua, fe so o ta I male nei mata upu. Wa uma so enga whai ai tino mali liwa I la o nei, ma ua whai mai ai leo leo ana nafi, e le ma wha matalaina le mea na tupu, ma o loo so ina pia nei le mafua anga. O le ulu ngali ua fasi o tia, na o mai ai I New Zealand le tausanga ia whai se lau valus fumale valu mai Hong Kong, ma wha amautu I nei ma e to atasi foi lo la ualo. O le ulu ngali e wha apeo nisi e iaito mai wha afo mai ma sa ngā lulu I Hong Kong, ma wha awau mai ai I nei le tamai New Zealand e ngā lue o se fo mai. Wha amatalaina e nisi e sila fia le nei ulu ngali, o nisi e fia e fesoa soani I tangata. Ai I tangata to alua wa mō lia I le fasi o tia o lea ulu ngali I mātutua. O le wha ai unga le masina le nei e tūtū la ai I luma o le wha amasinonga. E ui o lea sa tele na to ulu ti munga I masina wha ato ama vai atu. O Wellington e lea ua ripotia le uti o le suawai maua ma ua vaa ai I sa e tatau ona whaia. I le taimi nei o le to atele o ainga Wellington e o lea o lo o iai I ai ingo le level 1. Po o wha atonunga nei e wha ato ama whaiona wha o ngā sprinklers I asolo na lua ai le o aso uma. Peitai e ono leto e mamau ai tu I lunga I le level 3. O le si tepulo na tolu leo lo na winga I matua I wha asa I lava le wha o ngā o le suawai I fafo o whale o ainga. Lea e awhia I le ma whaiona to e fufulu o ta avale, wha apea ma le ki o whanga au I fafo o whale. E iei fo ile la asanga lo na wha, po le stepula lea o le amatua I wha atapula ai le suawai wha o ngā I to tonu o whale o ainga. Whai mai ai le emergency management o lo ngā lulu e nei male pūlenga o le suawai a Wellington I tū uma nei a o anga I atua I le tau mawhanawhana o le nei tausanga. Wha asolo atu I le amatanga o le tausanga fau. E mai le civil defense, e le na o le ai Wellington o lo ui le whaafitau li lava le nei e tasi. E whaapea fo isi vaenga o le atunuu, ma e ono o uma lava I le mea lava le e tasi. O le isi tu o lo mafua e ona a fia le sapalai o le suawai Wellington o ngā paipaliki. E le ono whanofo le matanga luenga le soifua malolo ina I le whaamanatu mai pia I tangata e pui a mai le vairusi fau o le COVID, le uato e a fia I tangata New Zealand. Mai so enga wha o ngā iwai leanga o taota le o loo wha amauni ai tangata a fia. O le toe wha au popo cases ai mai se o tangata maali liu fiso o ta I male COVID. O I tū nei o loo taula I ai pia le matanga luenga. O le asanga fua le vai aso ta aluaina ripotia mai ai. Le toe whanga I lunga I le silia ma le 5 afe valu se lau tangata a fia I totonu o le tasi le vai aso I New Zealand le COVID. E se I le silia ma le 2 se lau tangata ta o fia I le whale mai o na lava o le vairusi. Se fulu iwa isi tangata mali liu, ma o lewa ato I le tolu afe wha se lau wonos fulma le wha. Tangata kiwi mali liu o na o le COVID. Toe wala au mai eimal matanga luenga, ia mauti nolo o anga I tangata e whaia tui o le boosters, ma ia wha o ngā fo I fuala au antiviral I le wha ato a amata maua I le COVID. Mai le matanga luenga e tā watele le pui o tangata uma e mai se lava I lātou e maua lunga le la matia a o alo atu ai taimi pisi o le kerisimasi ma le tausanga fōu. Matala wha aiu,
E to alua tangata whai ngā luenga le charity po o le whaalapot potonga e ngā lulue au no masitawi, ua whasi o tia ona o pomu i Gaza. O tangata ngā lulue nei e le whaalapot potonga mai New Zealand, Relief Aid, ma o i lātou nei o lo ngā lulue mai Istanbul. O tangata to alua wa mali liu e whaapeoni ta mā mana whasi o tia i o la ua whale. I le nofoanga o lo o whaamautu wai tangata sulu whai, ma o le whasi o tia i o i la ua na māfua ina ua pa u i aina pomu. O le Relief Aid o lo fesoasoani malosi i le tuwhatuwhaina o mea ai mawainu. O le whasi o tiai o tangata whai ngā luenga le Relief Aid, wa sauai ma la lātou tālo sanga, wa tatau nei ona wha uma le tau o lo whai ai le vau Israelu ma Gaza. O tala nao le nei tai au, manuia la mtangol vai aso.